Kgale ke lemoga gore ha ke sa bue ka manno wa ka nka se tlhole ke dirile. Ngwana o robetse, ke fetsa go ja motogo, ke fetsa go nwa kofi, ke file botsetsi. Ngwana wa ntlha ne ke sena botsetsi, gompieno ka ngwana wa bobedi ne ke sena botsetsi ka gore mme o ne a tlhokometse re na a lwala ha e sa le nako ya teng re o sala a tlhokafala. Jaanong o na le nako ya gore a mphe botsetsi, o tlile le mogolo mamogolo. Ngwana wa ntlha le wa bobedi ba robetse kae? Ke tsere lae le tafole, ke be ke tsenya kobo ka mo tlase gore e tsholetse ngwana a ska robala, a ska re ha robetse a be a itlhatsetsa. Ngaka ya bana ke yone e mpoleletseng gore ke dire yalo. O robala ka mogare ga lae e. Bosigo le bosigo ke rata go ja di-chocolate. Go nanong ngwana o robetse mole, ga a rate lae. Wa ntlha o ne a rata lae, o ne a sena bothata le lae. O wa bobedi o ne wa ntshokodisa, ha ke mmahatse wa lla. Ha ke dutse ha ngwana a anya mo letseneng la ka, ke dutla mashi. Letsele le le sa anyeng ke tsenya sose gore se tle se tseye mashi a dutlang mo letseleng le leng. Lae e tswa ko kamoreng ya ngwana wa ntlha. Lae e tswa mo ha re reka ntlo e dingwaga tse 6 tse di fetileng, re ba kopile gore ba tlogele sose. Ha ke gopole gore ba neetse bokae, ga ba re kopa madi a mantsi. Ka mo teng ga yone ke tsentse diaparo tse e leng gore ke tsa ngwana wa ntlha, ba fetana ka ngwaga e lengwe. Diaparo tsa ngwana wa ntlha ke itse tse ke tsa kgwedi tse 6 go itlhela a nna le ngwaga e lengwe. Ka ke dileiri tsa ngwana o montšha ke size 1, ka ke dileiri tsa ngwana wa ntlha. Ke ipolelela gore ke heditse go reka dileiri tse ke dileiri tsa go fejane, ke dileiri hela ko morago gotlhe. Selo se ke se rekile mo Takealot ne le mo tlase ga 400 ranta, se ke se rekile ko Game ka 2012. Ha ke gopola gore ne le bokae, ke ne ke sena wardrobe ko ne ke dula teng. Se fudugile le nna nako le nako ha ke fuduga, ke tse ke se dirisa go tsenya diaparo tsa ngwana. Ne ke batla sengwe gape mo bobedi, ke kopa letlhakore gore le mpofele ha ke kgone go ba ditlhakoga le ka ha tlase. Yaanong ke dirisetsa mo kamoreng ya ngwana. Se ke mpho ya leitibolo, se ke moriri wa ga mama wa mme wa me. Mo ke dilo tse di tshamekang tse e leng gore bana ba ka botlhe ga ise ba tlhalefe gore ba ka di dirisa. Mo ke dibuka tsa o motona o na le ngwaga e lengwe. Tsatsi lengwe o motona o tlile go fudugela ka mo, ba be ba a lotse go le gontle ebile ke ipela go bontsha gore go ntse yang. Ka ha wa ntlha ngwana o robala ka fa, ke ne ke itha kere ke a go nna ha ke mo anyisa, o ne a sa batle ha ke dula hano, ha sa rate le eseng. Mole ke sefe e irang gore montsane se ka loma ngwana. Digartene tse ke di block out, ga o di tswala go nna go ntsho ka mo kamoreng mo gore a kgone go robala ka bonako. Re dirile phoso, re mo tlwaeditse go dirisa tami, ha kgone go robala a sena tami. Ke tsone di leng pedi yana ka gore e one ha e latlhega re itse gore nngwe teng mo beteng. Ke irile phoso ka go mo robatsa mo dilong tse di boleta. Yaanong ha o mo neela selo se se boleta ha a robale. Yaanong o tsaya sose a se ba mo sefatlhegong sa gagwe a ba thulamela go le gongwe le gongwe. Ha ka tsaya kobo eno a ba e alahatse wa go thulamela, o na le bothata ba gore o eletsa gore dilo di nne boleta mo sefatlhegong sa gagwe. Kobo e ke e rekile 350 ranta kwa Maraba Stad. Ke a itshola ka gore yaanong mala a teng a kgaogane ka mogare, ke e dirisitse ga one
malateng a ba se sa kgaogana.